Nongeye kuba ikaze nshito bakuzi ba Patriots TV aho muherereye ku isose nkomeze kubifuriza amahoro imigisha no guhamukaronga mu byo mukora byose nk'ibisanzwe rero tugiye kwerekeza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahakomeje kwera intambara ikomeye cyane hagati ya M23 Fardc n'abafatanyabikorwa bose takataka yose ifatanya na Fardc kurwanya M23 mu bice bitandukanye inzibira na meti ibintu byakomeye. Fardc iri gukoresha za drones z'intambara za CH-4 mu kurasa ku birindiro bya M23 ndetse n'irucuro naho ibintu byakomeye bimeze bite rero reka tubagezeho izi updates ku makuru yiri bavugwa ku munsi w'ejo ku itariki 21 aho uyu munsi ku itariki 22 naho turibuze gukomeza tubagezaho updates z'uyu munsi uko zakabaye twize cyane rero umutwe wa AFC M23 watanze imuruza nyuma yuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryongeye kwica gahenge impande zombi zumvikanye. Ni muri uku kwezi nibwo AFC M23 na leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo basinyiye Doha muri Qatar amasezerano y'agahenge banemeza gushyiraho urwego rugomba gukurikirana iyubahirizwa ryako. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka abinyujije ku rukuta rwe rwa X yatangaje ko kuri wa kabiri tariki ya 21 Ukwakira ingabo za leta zishagahenge nyuma yo kurasa mu duce twa Mpeti ho muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru na Nzibira ho muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati AFC M23 iratanga imuruza ku banyagihugu n'amahanga ku yicwa ry'agahenge rikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 Ukwakira izo ngabo zagabye zibifashijwemo na drones za CH-4 uruhererekane rw'ibitero byibasiye uduce dutuwe cyane twa Mpeti Nzibira no mu nkengero zaho zishyira mu byago ubuzima bw'abaturage baba civile. AFC M23 yavuze ko yifatanyije n'abaturage inabamenyesha ko yiteguye kubarinda ndetse no gukemura ikibazo kibugarije biciye mu kugisanga aho gituruka. Ibitero byo muri Mpeti na Nzibira birakurikira iby'ingabo za leta zagabye kuri AFC M23 mu gace ka Kalembe muri Masisi nabwo zikoresheje drones z'intambara. Izi ngabo kandi kuri uyu wa kabiri amakuru avuga ko zagabye ibitero ku birindiro bya M23 biherereye mu gace ka Tongo muri teritwari ya Rucuru ahabereye imirwano ikomeye. Rucuruho byifashe bite inyeshyamba za Wazalendo zikaba zateye ibirindiro bya AFC M23 muri Tongo. Abantu bitwaje intwaro bivugwa ko ari inyeshyamba za Wazalendo zagabye ibitero ku birindiro bya AFC M23 mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki 21 Ukwakira mu midugudu myinshi yo muri groupement ya Tongo teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru agera kuri Kivu Morning Post avuga ko igitero kibasiye ibirindiro bya Bungushu mbere yo kwimukira ahitwa Kasuku. Urusaku rw'amasasu rwateye ubwoba abaturage. Umuturage wahitwa Kiyenji yakomeretse nyuma yo gufatwa n'isasu ryarashwe n'uruhande rutamenyekanye muri iyo mirwano. Mwijoro ryabanje ku wa kabiri ibintu byinshi by'abaturage byari byasahuwe n'izo nyeshyamba bivuga ko zanahohoteye abaturage bo muri sheferi ya Bwito bituma abaturage bakangarana. Ati twakanzwe n'imirwano hagati y'abantu bitwaje intwaro baje gutera ibirindiro bya gisirikare bya Bungushu mbere yo kwerekeza mu rugo rwa Kasuku byari biteye ubwoba. Umuturage wa Kiyenji yishwe n'abaturage bishyura igiciro. Ibintu birakomeye nubwo hari hagarutse agahenge. Uyu numwe mu baturage utifuje ko amazina ye atangazwa. Zimwe mu nyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CMC FDP ndetse n'abarwanyi ba FDLR bari mu bice byegereye aho nko muri pariki ya Virunga zirashinjwa kuba inyuma y'ibitero biheruka biri kwibasira ibirindiro bya AFC M23.
Ibi biraba nyuma y'iminsi mike AFC M23 itangije ibitero byibasiye inyeshyamba za Wazalendo na FDLR muri icyo gice cya teritwari ya Rucuru, kandi biravugwa ko agahenge kaje kugaruka, ibikorwa bimwe birimo kugenda bisubukurwa. No kuvuga ngo nyuma y'iyo mirwano yabaye agahenge kongeye karaza, ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bikaba byongeye gusubukurwa muri Tongo. Nkuko mu byiyumvira rero, ibintu bikomeje guhindura isura, ibintu bikomeje gukomera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano itari gusiba kuzindukira ku miryango y'abaturage batuye ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi. Tukaba turi kwibaza tuti, ese imyanzuro yafatiwe mu nama cyangwa amasezerano leta ya Kinshasa hari icyo amaze k'imirwano ikomeje gukomera nyuma y'amasezerano yasinyiwe i Doha, aho intumwa abari bahagarariye delegation ya AFC M23 ndetse na delegation ya Kinshasa zasinyiye amasezerano i Doha muri Qatar, bakumvikana ku gahenge gahoraho, aho bashyizeho mekanizme igomba kugenzura ako gahenge. Ariko kugeza kuri uyu munsi imirwano ikaba ikomeje, abaturage bakaba bakomeje kujya mu kaga, abaturage nibo bari kwishyura igiciro cy'iyi mirwano ikomeje kuba. Tshisekedi ntari gutinya kongera gukoresha drones za CH-4 arasa mu birindiro bya M23 ndetse no mu bice bituwe n'abaturage benshi. Ibi kandi bikajya no gukomeza gusinya amadiru n'abacancuro barimo Blackwater ndetse n'abandi batandukanye bakomeje kugenda bamufasha muri uru rugamba. Ariko ibi nanone ntibikuraho ko muri Uvira abasoda b'u Burundi bakomeje kwegera ibice bya Nyamurenge, aho bashaka nko muri Mikenke, aho bahaye nyirantarengwa abasirikare b'abanyamurenge, ubwo ndavuga twirwaneho MRDP, aho babahaye nyirantarengwa bavuga ko bagomba kuva muri Mikenke mu gihe bo bavuze ko batazigera bava ku butaka bw'abasokuruza babo. Ibi kandi birasanga ubwoba buri mu mujyi rwagati wa Uvira, aho mu mujyi rwagati wa Uvira ibintu bikomeye cyane, abasirikare ba Fardc bakomeje guhungisha ibikoresho byabo, ndavuga imodoka z'intambara, ndavuga imbunda zirasa kure ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare bikomakomeye, aho bakomeje kugenda babihungishiriza mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu rero bishobora guhinduka isaha iyo ari yo yose, mu gihe AFC M23 biciye umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yatangaje ko ikibi bazagisanga aho cyaturutse. Ibi byakomeje kugenda bivugwa n'abayobozi batandukanye ba AFC M23, ariko ngira ngo murabizi neza ko muri iyi minsi bari kugerageza kwirinda gukora offensive measures cyangwa uburyo bwo kwataka, ahubwo ubu bari kurwana basa nk'abirwanaho. Ariko mu minsi mike iri imbere, nyuma y'uko bamaze kwitegura mu buryo buhagije, nk'uko twakomeje kugenda tubagezaho amakuru y'imyiteguro ya AFC M23, bashobora gufata ibindi bice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo umujyi wa Uvira. Akaba ari nayo mpamvu Sebarundi ashaka umubano n'u Rwanda, kuko afite ubwoba ko AFC M23 ishobora guhita ikomereza i Bujumbura, ndetse bikaba bishatse gusobanura ko nyuma y'uko Tshisekedi amwivunnye akagaragaza ko atamuzi, uyu Sebarundi icyo ashaka nuko nyuma y'uko Uvira ifashwe, umujyi wa Bujumbura wakomeza ubuzima nk'uko Rubavu, ubwo ndavuga Gisenyi ndetse na Goma ubuzima bumeze neza, Bukavu ndetse na Rusizi ibintu bikaba bimeze barabara, ibintu akaba ari neza cyane. Rero uyu Sebarundi nta kindi ashaka mu kuba ashaka kuvugana na Perezida Paul Kagame, ndetse no kugaragaza ko ashaka kwiyegereza M23, ariko nanone bikagenda byivuguruzanya, kuko yagiye ahura n'abayobozi batandukanye ba FDLR, ba FLN ndetse na P5, barimo umujenerali Kayumba Nyamwasa, ndetse abasoda b'u Burundi bakaba bakomeje kugaragaza ko muri Mikenke bakomeje kwiyubaka ndetse bashaka guhangana n'abanyamurenge. Ibi rero biraza guhindura isura. Updates ndakomeza kugenda zibagezaho umunota kundi, mukomeze mane nanjye.